Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, ibihe byuzuye umunezero, nshuti banywanyi ba Blessing TV Rwanda aho muherereye hose. Tubifurize kugubwa neza rero, turaje mu kiganiro cyacu uko biri cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kubaha amakuru atandukanye avugwa mu Rwanda ndetse no muri aka karere. Muri make rero tugiye kugaruka ku bibazo byavutse mu ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, aho hari bamwe bamaze guhagarikwa kubera ko ngo barezwe ubugambanyi, bari gucura amacakubiri mu ishyaka, ndetse bavugwaho n'ibindi byaha bitandukanye birimo no kwanga kugirwa inama. Turababwira rero amazina yabo n'icyo bazize muri rusange. Turanabwira ko ishyaka turavuga ko igihugu cya Ukraine ubu kiri muri gahunda yo guteza akaduruvayo mu karere u Rwanda ruherereyemo, mu bihugu bikikije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hashyizwe amakuru hanze y'ubutasi agaragaza ko hari abaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutoza imitwe irwanya ubutegetsi bwa Uganda, u Rwanda ndetse na Centrafrica. Nimujye kure rero, tubafite imuzi n'imuhamuro by'aya makuru yose, muri kumwe nanjye Alphonse Kapone. Mu nyemerero tubanzirize ku bibazo biri mu ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, cyangwa se ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Kuri uyu munsi rero ryasohoye itangazo ikubagahu rihagarika bamwe mu bayobozi b'iri shyaka bazira imyitwarire mibi irimo agasuzuguro, gutuka abayobozi bakuru b'ishyaka, gusuzugura ibirango by'ishyaka nka kagoma, guteza amacakubiri mu barwanashyaka, kwanga kugirwa inama, gushyogozanya, gusarikana, kutubaha inzego z'ishyaka no guteza umwiryane mu barwanashyaka. Ibyo rero bikaba byakozwe na ba komiseri bungirije aribo uwitwa Bwana Pascal Rugira ndetse na Bwana Olivier Bazambanza. Bikaba byarakozwe hagati y'itariki ya 24 kujya kuri 26 Kanama 2025, bandika ku rubuga rw'ubuyobozi bw'ishyaka Leadership Group. Mu itangazo rero ryashyizwe hanze n'iri shyaka rya Democratic Green Party of Rwanda, avuze ko mu nama idasanzwe ya komite nyobozi nshingwabikorwa y'ishyaka rya Democratic Green Party yateranye ku itariki ya 26 z'ukwa 8 2025, yemeje ibi bikurikira: guhagarika mu nshingano nk'abakomiseri bungirije deputy commissioners barimo Bwana Pascal Rugira ndetse na Olivier Bazambanza. Nanone kandi ngo bagomba guhagarika mu nshingano, bahagaritse mu nshingano zo kuba umuyobozi w'ishyaka ku rwego rw'akarere ka Nyamasheke witwa Bwana Pascal Rugira. Nanone kandi bagahagarika by'agateganyo aba bombi mu kuba barwanashyaka ba Democratic Green Party of Rwanda. Ibi bikemezwa burundu n'inama ya biro politike. Ibi byemezo rero byafashwe hashingiye ku ngingo ya 8 y'itegeko nshingiro ry'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryo kuwa 13 Gicurasi 2023, ryatangajwe ku mugaragaro mu igazeti ya leta nimero 09 bis yo kuwa 26 z'ukwa 2024. Bikaba bikozwe n'ubuyobozi bukuru bw'ishyaka. Ni itangazo ryasinyweho na Honorable Dr. Frank Habineza, perezida w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Ngibi rero ibiri kuvugwa muri ishyaka ryo kubungabunga no kurengera ibidukikije byatangiye guteza ibibazo mu barwanashyaka. Nanone kandi tutabatindiye tubabwire ko nanone byongeye kuba ikibazo hagati igihugu cya Ukraine cyongeye gushinjwa kuba kiri guteza akaduruvayo no guteza ibibazo
mu karere u Rwanda ruherereyemo, ni ukuvuga muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse no muri bihugu bikikije u Rwanda, bikikije Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yashyizwe hasi n'inzego z'ubutasi bw'Abarusiya, aho yavuze ko ihuriro ry'abaofisiye b'Abarusiya bashinzwe umutekano mpuzamahanga ryashinje ubutegetsi bwa Ukraine umugambi wo guhanganisha Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda na Uganda. Umuyobozi w'iri huriro yitwa Alexander Ivanov yatangarije ibiro ntaramakuru TASS bya leta y'Uburusiya ko Ukraine yohereje muri Mali, Sudani, Repubulika na Demokarasi ya Central Africa, Repubulika ya Central Africa na Repubulika na Demokarasi ya Kongo na Chad abarimu kugira ngo batoze imitwe y'iterabwoba gukoresha drone. Ivanov avuga ko muri Mali, Sudani na RDC, Central Africa na Chad hagaragara abarimu b'abanya-Ukraine bari kwigisha gukoresha drone muri bihugu bakwana byafi n'imitwe y'iterabwoba, bakayaha drone zirimo Mavic 3 cyangwa Mavic 3 zifite ibyangombwa zakozwe n'abanya-Ukraine, bakanayitoza banayo bitoro by'iyi mitwe mu kungabo za leta niyo bifatanya. Uyu musirikare akasobanura ko abarimo muri Ukraine boheje drone nyinshi umutwe w'iterabwoba wa ADF ukora mu burasirazuba bwa RDC kugira ngo ihungabanye akarere, inateza amakimbirane mashya hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ambasade ya Ukraine Kinshasa yafashije abarimu kugeza drone kuri ADF, kandi ko abadiplomate b'iki gihugu bari muri Algeria aribo bashinzwe ibikorwa byo kuzikwirakwiza muri Afurika muri rusange. Ivanov asobanura ko uyu mutwe ushaka kugaba ibitero bya drone ku ngabo za Kongo uturutse mu bice bigenzura n'ingabo za Uganda kugira ngo byegekwe ku basirikare ba Uganda. Mu mwaka ushize Ukraine nabwo yashinjwe kohereza drone imitwe y'iterabwoba muri Mali kugira ngo yongere imbaraga mu kurwanya ubutegetsi bwa General Assimi Goïta. Icyo gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine yamaganye amakuru isobanura ko iki gihugu kitigeze gishyigikiye imitwe y'iterabwoba. Kuri iyi nshuro rero ntacyo iravuga ku birego bishya iri gushinjwa. Munyemere rero dusoreze ikiganiro cyacu uko bityo kuri uyu munsi ahangaha. Tubashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, tubifurize ishya n'ihirwe. Mwari kumwe nanjye Alphonse Capone, nawe ubutaha. Bye bye, hasta la vista.